Хызен ішіне ұжаганзене финанс пілевне үстерме пулыжас телевбе түрлі семинар реттереші. Онда услам жезен мінжін вұғытлы патент шеріплетмеліне патшалық тивіштереген шымалық сем жинжен пілме майбур. Візенжен пірінже пирин пулдарулы хушкінеде пулза көрді. Шержеври финанслар удырывы санкциясыне була шымылахмар. Шавын бада Россия пачалық думин финанс рыногин комитетин ердюжи Анатолий Аксаков хойзин ешне учны жамрыксене хастарзине банксен ставки зем тадауты шенелешінчен галасабаджа. Кашнен едывне тулдын хуравламадырышы. Семинара бугунны земде имензе думарыш. Этот факт надо легализовать просто и регулировать. Такое решение принято. Тесля хрень погремушка лавка ужас пулзан мержейга вуну бенденге штраф тюлетерме булдарайшы. Куяда тебір жин ежынны пулзан. Шыбақ спикерзем кунда патент пальдері жібірге азайлдерейші. Пәйчак тадавыдан бизнеса булужас себе ергелене агентствора усламтыва ганзине кивжен үкшабама булдарайшы. Регионды гарантия фонджибе узугурза тәрлі проекта бурныжа кертме майбур вазень. Шавын бегих пәйчак тадавыдан бизнесра хойзине шыраганзем тавра гурумне, пәлевне тәрлі тюле семинарзин житереслеме булдарайшы. Шавын беге хуслам енебе пышламы шудымдыва ганзине бизнес-план хадерлемеде шымылынақ пылужайшы. Ку енебе каворкин туғышла ішлене жинжен каласабаджи шак семинара ергелегензем. Рашта вуйген парыма жинжен, тараватлы рашта вуйге пужару вуйлет. Эш вырне пар денгебе тәрлі керлі хадербе ергелеме майбур. Финанс пілевне үстерестелевбе семинара бұғынызіне компаниязен банксенбе мінле тәріс хучунызем ергелемелі не каласа бадиш. Шав вғытра хулдав жүзін серебине легесренде азырхаттарджиш. Кумбек семинарзине ялана хертерме тарыжашы. Шидишул вара ток-шоу ергелес шуғыш семде бур. Онда хучунма Россия пачалық думин финанс рыноген комитетжен ердюжине Анатолий Аксакова женешін. Юлашкен жен услам жүзіне мәнбур укшана бизнес аямаламар, хурушсырлық финанс енжеге бұлмалақ тереш.